Karbi Longri Abirta kelang rapet do anarar pensmi aprang sinil hin pen kardon apa jureglo kardom non birta thepi lang ponik sinang. Karbi Long pen Nagaland dui hoit lahori zara long donri ikim kerang ponji pan CM Dr. Trab long hang pen long ikesom. Long le alam ki aput hak pen nuthong tiron hawararat tum pen pherengke mai kang nipon. Team Tiger atum pen jersey kimi kang pupon lapen pini lithot stami puthot inu bang pu pan kerap ke pajir pontu. APHLC Maipu IS retired jai kathar lapan ke CM Dr. Turam Ronghang bang niwet alang ni tumang bong pen debate ke doji aning hang alama puthak CM Dr. Turam Ronghang pen lam this baklang pon. Non puthot birtang ton pen lang ponik sinang. Karbi Long pe Dimapur Nagaland ahoy National Highway 36 ke palpon lahori zana long. Prin pai engkoi ani Karbi Long tamas Council CM Dr. Turam Ronghang pen Dimapur anat pen Karbi Long arlu nangkilut aton ri stami kikim kerang pon pan nong ike sompon. Lasoza Megalong MP Omor Singh Tisu, MLA Dorsing Ronghang, MLA Blessing Engleng, BJP spokesperson Laichen Engleng, SDU Civil, Dibohoti Bora, Educational Board Chairman Stardili Bay, and parts the make a prek manpeng itum dat chitong dun. Ang tan pen kevang Karbi Long arlo nang kijui ituma bhans me made tourist atum same joy ke pen kipa chini phan akenang sot lapen ke aduya hoist me kicharai komji aphan silbangsu adon rike Karbi Long tamas council atum pen kim rangpon pu kikim kerang ponji aphan siding ponlu pusi pachini pon bokajar per reception rongpi Karbi Longri Abirta suki Karbi arong tame arong sarko ke topi kartu takira nan suku laben si dahil itu mandori parliament laso protection of set border command training skill mana chief minister so kami lasi tapi ni ai sudu ko itame Nagaland chief minister begini set di bakta ajo biro tame lagi kimia mandi di harti peta NSC peta delisa ala peta Bogasan subdivisions ke parapon jas metpet ke Nagaland per Karbi Long atu hoy longlei phelang alam ki aningkan nikan semi judune plengon eson si thekpon longlo Karbi Long le phelang ahem phu ke Karbi Long Autonomous Council land belong to Karbi Long Autonomous Council pusi maduta chinipa melo Karbi Long ke 6 schedule along ri tangte tribal along le bangke non tribal atum namun e mate je jorun e pusi thanpon renti do bon semi non ke mang humemi alama bangke khatkati nothong teron arong amekar along Chiri pharo phoso se inut rat sing jeans pu kepe ke che so bangke longli ke chirai ji phan bor ilo laso jopen phren phai inkoi ani nothong terong arara tumpen pherengki mai inipon labangso pherengki mai long pen nothong terong arara tumpen kening je pon alam arjupon iksinang bogachan pen Rajiv Sonrongpi Karbi Longri Abirta dak suruman thi mate manthi sorong lapen nothong arong chi hoi lok khotkhoti bongrung block 5 along le lam ki hem phu tum non nili tum long do pu alang li biren timung alang li ta long le hem phu lo lapen pu rajuing ti lapen thu keba buranji be lapen thu hala pu sarpi martum anta alang le tum ta long le la so RS Jain mate Raj Singh Jain pu nu da muni do alang li ladak nothong rong lapen suruman thi be sor long le long chiri pharo pli ba pharo phobak do along le alang li nang do khol bala dak alang li nam det pusi pulo alang li tumbang puka along le jorlong le alang pulo long le nam de lasi laso kaduk kawe akaching wai ching sai phansi nili tum tame ala nang li tum chatai pen rat phanda pachini pon bomlo je ahok pet nili tum kido joy ni sinil tum rat chatai long lahai lam ke ki bi hai cha nili tum jong se kanghu kang hi ba nili tum jong se chojar cholan laso alang li tum ta do buson te nang li tum long open public domain long nili tum wan be oi phita nili tum pipot piniar ni wang thunang ko ga bang son lo pinia da pheta niltum non da niltum thana pensi ba thana long bangke police tum hanile akhi nule pugali alang tum da khotkhoti oc bang nang hanglo jela son alam ki do ha adc pensi additional deputy commissioner pensi la son alam nang kile la son na system dule he amasi niltum la son apor hudma thalo je long le alam ki ke 6 sidul long le alam ki ke kangwai kangsai ji la hai kaduk kawita rong asaru basartum do lapen ngi 6 sidul la ron teng pulote ilitum la hai rong along le kuma hansi pi pajir nai ma mutation pencheng lo kaduk kawe rong agambura mate rong asar tum aphan rd ki pg phansinil tungi kapor I voi phit tame alangli
are zen sang ho bang ke ko pi ko son ni sta alang ning ki pho phe le ne ko son ne rong asar tum phan bang lang plot si alang li tu ma bang ke high level ba Africa level si dam rong lo legal action da phan alang li ma thalo alang li case pidet ason lo alang li tu ma against nili phan against bang nang people lang sta bang plea against la bang ke u biren timung raju ingti apen tu buranji be lapen komam yang nut ke khelan rong hang alang li tum bang plea phan case pidel amar a case ke lat bang plea kali dak doning koi ba kalong le involvement do la da hakke cheng bangala son lo je khondua pu le arling tum ka chini dun nona kai ge areng lok ne list pu tong pu lo ne ko pilo ne ningkan ne si pen phokke pador pen si pilo pu alang li tum raju ing tia pai dolang nonta alang li tum ge living witness pinier ni hala suhut phokke vet pharo vet nasta poisa cho en vek atum lo alang li tum ke sita la ke long le ki jor pu pun e alang li tum da pini ki dupi sung do lo se na kheti claim lang pu nona phige sa e dakta isi illegal kam claim lu sa kheti claim mi bole hala ko bang la jitu raj singh jain bang la dake bang la son gali se na kheti claim mi bolo la tum ke 50 rupees ningkan isi bolo along le ki NG bu ke chiri pho alang li tum long le ge ka dokhol thu det bang chiri pho ke bateng la si nili tum bang la lo je aprang pen ta la dake manthi so soralong le la irem plak ke apen irem plak ke no thonga soralong le office ta SGB bang ke hi na thu bang ke bongrung andar lo pinier ni bongrung block 5 along se along le ka dok ka ke survey chi thalong lang te dolo laben hi na thu bang ke la ke bormanthi office ta me 2012 area survey ke wang hod bang ke khotkhoti bongrunga area survey ke wang hod bang ke la manthi so na thu apart lata bongrunga block 5 along dunjuila di la son di bisar ke la si lada controversy arni sivet penle la so case ke handle unji la son gali mane bang ma thata hepo chitha buhi long amen gido parok amen du goglo pinab damang thanam fruma ba ko mane bang ho ko pinila long le bang sen ni thiblo de bang long le lobu la son cho hai dunu ne lo busi ronga sor bang ke ari chihin et mane cho hai dunu ne lo bang along ke enke non alang li a intention bang mi dat alang li da ke sarlo alang supu tumta ka handle kang tum te la son pini pina dota hai pota potro do pini arni nitu manga thana level long thera kan thu me lo osi bang nang check thop thop ja loisia hisab matha et lute wo phis ita nil tum da matha lo je la song deng la so lam ki binai gali rat chini nei abe nil tum long le phande le ka char jabi gallu nil tum piposi la hai bang nang tum chatai long one where man la anso se wan thula isi a generation ge litum sacrifice that nei Karbiang long along lejong si chiroi khathu lang kulote ilitum a ove isi bang ilitum chitun rut nei la lote mo isu bang ra isi o ne pu ne phutuma generation her ki claim ne ga isi a legacy buhi pu kalde nona teng de ko son se alang roi ki lima ko pusi ki lima se arata dun bom lo long legi jorda me pu bom lo a ke no masi tin te lo abe mar ke la hen lo pu bang ilitum paklang te reglo la si rata phanda ka chi than chi mung pon lo che song ro penang non nilitung jor jabarjasti si claimi bulote to jakong lok si chidani bulote rongang bong along li nilitum tame ajale cheplang sita pon nilitum na claim det hai boy phis tame laso bang nilitum vivesi je laso ang deng bang ke non court pen longli phelang alam ta court jitu court tum sinang kang saima penal court a teng pen banon BNS a teng pen mate hala ronga sar tum jitu village court pupuili tum council pen raja kong pibom lo pusi pu ha henten la hai hormu ko an ahok ma village court ar aja kong pen non hala so jitu general court hala so non akachi dan a conflicta nilitum le jena sang hoben kachi dan puson son si hala nangkang saida koma mata nilitum ta non ta puthek thedel banang mepu dak ba nilitum dalla si chi matha po je te practical pick dak non involvement ke Karbiang long rong asara mai no jar no ta karadum da dak involvement alang litum lebang tung te busta donang kokpu athe ku people alang litum ta nang ludun mi right do ko bang ke longli philang e 6 sidul area ke rong asar tum long aja ko ndu pule aku homai no along le case ta aku thana dam juilo thana pen magistrate pen ha DC henten ha court kachehri lasi 6 sidul pen general district akaprek tame non ladak litung chidan pakani lagle nil tum pulo mati long le rapet a 6 sidul da vir rapet ne lidel a 6 sidul ki phuk nai gali alang lidel along le ka nukson nai gali viri te vir rapet long ite long rapet
ahok pet long le do nang aja dalam da pahan cha nang ne alang li tum mantala sini lagi request jong sin nang li tum da ki jor vek hen ten aron ki do ting basi ki jor pulo the la bang pa ponde nang kuli salang li tum chi pulo jor long le ti ni tung ki walam lo lasi lasu long do train phai engkoi ani team tiger NGO atum pen dipu hambi restaurant along team tiger pen amithang ajarsi chief advisor Dr. Janta Pator arideng pen kangpu pon khai thorom alam chipu pe pin pen kitu ke boy det arar tum kisung ke boy long karjap dun thipji lapen karjap dun verji aphansi team tiger NGO ke amhang nama theklo lapen team tiger NGO labangki song angbong amit hang atum chirung cherek pensi kitu ke boy atum masami kira pajir dun bomlo kidam tang apor husami penang an penki kidam tang apor husami penan kisung ke boy det atum phan sami sike chelang along pen sami avi sami pidun longlo lapen ki amek ke charge det abang phi phan sami amek paje charsi pirthe adang pi sami puthot palang pon puthot pa thek pun thulong lo laben ki bang silang anis tami team tiger NGO tumben ke la puson kisung ke boylong ki karjap dun thipji pusi team tiger NGO chairman thon singkhram sapen ningje pon bangke si bangke ki claim ke dam tame kachirok tok lapen kantang ason sinili tum la ke claim na sinili tum ke lason sinonta activities bang epe klang pon bom lo nilitum lak le pin pen sang se pin pen non la ke dinang bong tame nilitum team tiger hoi pen blood donate ki pi pen ke cheng lok la pen ke hokomane ki duk det ke boy da tum han amega operation nai lason chirung chirek pen nilitum team tiger sakorte angbong laso society bhan ke mesenji munit bong kai ke tame kaching hon ka jinso kachi dia kai ke ta laso pirthe laso hom society bhan kimi sending thir pen kaparing pon verji lason sin litum kimang do lahelo lasi litum tim tiger kimang ge lalo jati dhorom lahai chi pupe pini komane sung det pulotang te dak elitum akhai det phan chelang verji po akam tagali kapre akhai tumas tame la tim tiger long yasi nang cherap nang chitu dun pen ka chuning rido polete nilitum un an mangke ajonar lo tame rada kisung long si arjab dunji pen ke laso tim ke nilitum ke political party tagali komane election thurji tagali nilitum ke totally si public service si pilo NGO non government organization lake laso tim tiger ke da Karbi Anglong NGO non first lo lasi nilitum kimang lahelo kaike tame rada long kisung ke bolong ajonar lo tame chirap chitu dunji penke si thedung ka chuningri bang lahelo medical assistant elitum dak pinang an ke rat kisung ke boyrat ke dukela ra hanilitum non ke dinamong tame tim tiger ho peni pinang cherap chetu dunlo lasona thaksi pini nilitum tim tiger ta khopine a government khopine asong ta gali non government organization pinang apot non ko ke mithang bong chirum cherek ben sinilitum akirap tame pidun bom lasi blood donation ki pia ho nilitum hada ki sung thek dam long lo je hospital long ki duk ke chulong le pin amonitum avi ke chunamon e lason apena ko a blood a group ki sung pik nilitum lasi ka do ga berat phana me ga chuningri la hello tim tiger long ka do ga be nak cherap nang chitu dunra labangso a society phan kai ke dame ki mission pen kai ke da ka paring thekji pulotangte tim tiger long blood kem da menilitum bi ponji halas hodang boname rara tumta tim tiger phana cherap khitun si kisum ke boyara phan komane avi kenang soddo polete elitum blood donate kipia program ta menilitum deng pon hoji Chief Advisor Dr. Janata Pator pen kaningje pon ke Phu Medical College and Hospital along sami achatai along sami longli ka chiklam klepen ajok gari motor ke pasang adim pen an sunglu lasi prabjin pen longli pachiklam phanchit me side klempon pusi ningje pon parking along raguna sai view ya in han do akan klik ini do asini to college sepal jin pen itu na kelwa kaisa pen itu sengebel thompo sengebel photo pen itu ada roller pen pachiklam pola sila public convenience apan adela gari motor ba ambulance pen ni kedam bahai ke joy keji apan and patient se pon hot munit tum kisung se je apan tum
suasai di kono suasai kono itu prabjin pen iklem je phansi Lapan lamcai sarpu jam hanse pen kaning je pon tengki Difu Medical College and Hospital along Barpi Barsu kachitia hem jongsi longle masab baknang pek de pengti Team Tiger NGO atum pen sbi Difu Medical College and Hospital ong private toilet keselam pi ponji aphan sbi prabjin pen siding pon pupusi alang ni pen ning je pon Longley to Hangsi Autonomous Council of Fund Authority of Fund itum Longley to Hangsi hadang itum public toilet made public sanitation hadang itum kikim kerak ponji pansi itum emergency kondolo Team Tiger NGO atum pen ke kitu ki boy de aratum kisung ki boy long kai ke mastami kar jap tun thip ji pu ake mang pen ateng pen si non malam alang li tum pen kisung ki boy de aratum phan kerap ke pajir penang ana siding pon bomlo lapuson thak thak si prain pa engkoi arni sami Difu Medical College and Hospital long kisung ki boy de aratum se ke chelang bom atum phan Aviki pi akan nang sort pu alang litum phan birta pi si alang litum sami tong se kot pen Difu Medical College and Hospital long an palidam si kising ki boy de atum se ke chelang bom atum phan sami ake joy pen aviki pi dun awar size temi puthot deng pon thu rong memi Allah mangela hello je alangli sarmen rongpi nili tuma contact number Facebook long chipila ma langli bangke tong sekot pen nili tuma a Facebook long number long ma nili phanang kol lo je Team Tiger atim lo manang litum pun nili tuma nang hang lo kalang lo pu amasi alangli phan halaki sudera bang phutum avi kiri hurmalang tum men che tong log lo kiso mena patient men bangke sarson ronghang pobo sarson ronghang angalang litum bangke B positive B a group avi kiri long ledet lo amasi tong se kanili tum han Team Tiger avi pi bom po alang litum social media lo nang theklong bom lo amasi aning ka ching sam Team Tiger ke claim ke dam ke me rat phang chipaduk pi ami thang sar tho che bad det pen rat kaita ringdok ring ni dolong nai pu kamatha halaso ke claim ke dam order dorangli aning kang sam aning dok khak pen namat aning ka ching sam pen pini angli willingly nili tum hanang kolo alangli blood nili tum men pen sarson rong hang phan alangli blood chipilo nili tum ta manghu haklo lasi donar bangala hello jo sarmen rongpi anga patient man bange sarson rong hang lasi lapuson thot ining karong ke pini nilitum ahima belason ining karong ahima che boundary avedalo thangta lasi rat phan ninga klong banga chuningri pinila sarmen rong piason Team Tiger ke claim ke dam rada phan order do na theklok pen ningkang sampen ami thang sini tumana che hang sila sona patient do sarnang tumamen pen nitum rat phan dame nitum non ken dang tum nong cherap nang thurun popusia ning ke hang pen pini avgp lo avp pen non sarson rahang pha avp pen alang li non ke sunang tang bom Karbi long ratchari atum pen pinang an ke lamspang jar dolu lasong bong pen Karbi long Thomas Council non kachari bom BJP sarkar lapan ki opposition party kang tangkring labang ki APHLC tum angbong sami pinang an lam ka charpok pinang an ing tangkring ason si thekpon long lo kidam tang kilik aporo hut pen sami BJP lapan APHLC tum angbong pinang an lam thama du tang lo lasi party hini asong japo tum angbong sami pinang an ke chok chi angbong ka chi jong ta pinang an du lasi party hini angbong asong japo laban ki non kachari bom Karbi long Thomas Council ong CM Dr. Turam Ronghang lapan ki APHLC amaipu IS retired jai ka thartum angbong sami lam thama ke duji mate kichpa keng siroi chi aphan sami Karbi long Thomas Council CM Dr. Turam Ronghang non ke bangji phaiknia cheklo kalite jong ke chengsi arui APHLC amaipu retired IS jai ka thar aphan sami Karbi long Thomas Council CM Dr. Turam Ronghang bangni vet dibet ke duji aphan si Karbi long Thomas Council CM Dr. Turam Ronghang pen pachini bon samela bangsu dibet ke duji along samela punat APHLC amaipu IS retired jaiga tharpang lam thispak lang pon pelang motu buji paise ita moi decision loisu only dujon manu hok logot moi alop mane press media bilakor logot request korisu aji moi ঘোষণা korisu November mahot নহলে December first week জিয়াই কাথাৰ আৰু মই দুজনে থাকিম দুজনে ডিবেট হ'ব এজন কোনোবা সুধিব ৰিপৰ্টাৰ এজন ভাল ৰিপৰ্টাৰ এজন থাকিলে তেখেতে সুধিব মাত্ৰ দুজনৰ মাজতে ডিবেট কৰে তুৰাম ৰংহাং আৰু জিয়াই কাথাৰ এইটো লাংকুং ওপেন ডিবেট হ'ব লাংকুং ভাবে সার্চিং কৰন নাকো ভাবে অডিটৰিয়ামতে ডিবেট হ'ব এইটো
নৱেম্বৰ মাহত উইদিন নৱেম্বৰ নহ'লে ডিচেম্বৰ মাহত বাকী আপোনালোকক গোটেইখিনি ইনভাইট কৰিব দিম যিমানখিনি কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ বুদ্ধিজীৱী বা ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন চিভিল অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ইণ্টেলেকচুৱেলবিলাকৰ মাতি তাতে সেই মানে কাৰ্যসূচীটো থাকিব আৰু সেইটো লাষ্ট ডিবেট হ'ম তাৰপিছত এওঁলোকে পলিটিক্স খেলিব এওঁলোকৰ পলিটিক্সৰ নিজৰ কিবা বেনিফিট কৰিবৰ কাৰণে কৈ থাকক মানে তেওঁলোকে যি ক্লজ সুধিব যিমান পাৰোঁ ময়ো ৰিপ্লাই দিম কাৰণ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মোৰ 11 ইয়াৰ যিটো জাৰ্ণি এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিটো নেকি মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চটো তেওঁক মই ৰিপ্লাই দিম আৰু তেওঁ মোক সুধিব আৰু ময়ো ৰিপ্লাই দিম আৰু তেখেতকো মই সুধিম সেইটো লাষ্ট ডিবেট মই আজি ঘোষণা কৰিছোঁ আজি সেই পবিত্ৰ দিনত গতিকে বিশেষকৈ Pini Karbi Longri Abirta bangki lanpan sikang ton peneglu. Domi thangmi kardom.